Fangen wir an. Давайте начнем. Начнем, да? Okay. Also ich möchte herzlich begrüßen zum 7. Teil unseres Webinars. Business System Vivasan. Итак, я от души приветствую вас на 7-й части нашего вебинара по бизнес-системе Vivasan. Es ist heute der letzte Teil, was das Business System Vivasan betrifft. Сегодня у нас последняя часть, посвященная бизнес-системе Vivasan. Ich werde kurz noch einmal wiederholen, was wir alles so in den letzten Monaten gemacht haben. Я вкратце еще повторю все то, чем мы занимались последние месяцы. Und wir Ihnen heute noch ein paar Ratschläge geben, wie man psychologisch richtig die Strukturen aufbaut und wenn man Probleme hat, wenn man vor Problemen steht, wie man die löst. И сегодня я дам еще вам несколько советов на тему того, как правильно с точки зрения психологии строить структуру и как решать возникающие проблемы. Wenn wir uns einmal überlegen, welche Leute haben wir in unserer Struktur? Ich möchte jetzt anders anfangen. Manche Leute sagen immer, das Business-System Vivasan sei zu umfangreich. Итак, я начну следующим образом. Некоторые люди часто повторяют, что бизнес-система Vivasan слишком объемная. Schauen Sie, wie viele Leute haben wir angefangen im Juli letzten Jahres? Смотрите, сколько человек у нас начало в июле прошлого года? Und wie viele Leute sind übrig geblieben? И сколько человек осталось? Ja? Das ist ein ganz normaler Prozess. И это совершенно нормальный процесс. Die Menschen haben viele Wünsche, die Menschen haben Vorstellungen, Wünsche und Träume, das ist keine Frage. У людей множество пожеланий, у них есть представления, желания, мечты, это совершенно Und wenn sie понятно. dann anfangen zu handeln, wenn sie anfangen, die ersten Resultate zu erzielen, А потом, когда они начинают действовать, когда они начинают добиваться первых результатов, dann fällt einmal ein großer Teil der Menschen weg. Naja, wenn man jeden Erfolg haben muss, dann muss man dafür arbeiten. Sind nicht alle bereit, das zu tun. то большая часть людей с этим не справляется и уходит. Ну, дело в чем, что если человек хочет добиться успеха, то нужно работать, а не все готовы что-то для этого делать. Und das ist ein ganz normaler Prozess, in jedem Business ist das. И это абсолютно нормальный процесс, такая картина в любом бизнесе. Und deswegen ist das Business-System Vivasan so interessant für Sie und so wichtig. И вот именно поэтому бизнес-система Vivasan для вас так интересна и так важна, Weil Sie psychologisch auf das vorbereitet werden. потому что вы психологически к этому готовитесь. Смотрите, Wenn Sie einen Menschen registrieren, ja, когда вы человека Sie регистрируете, wissen ja nicht, welcher Mensch das ist. Sie wissen nicht, welchen Charakter er hat. вы же не знаете, что за человек перед вами, какой у него характер. Ja? Es gibt Menschen, die sind euphorisch, die sind sehr schnell motiviert. Есть люди, которые предаются эйфории, которые очень быстро получают мотивацию. Und wenn sie dann die ersten kleinen Probleme haben, А когда они сталкиваются с первыми маленькими проблемами, dann sind sie sofort weg. то они сразу же уходят. Sie geben sehr schnell auf. Они очень быстро сдаются. Dann gibt es Menschen, für die ist alles so einfach. Есть люди, для которых все слишком просто. Sie wundern sich, warum nicht alle erfolgreich werden. И они удивляются, почему же не все добиваются успеха. Und da gibt es diese Menschen, die auch selbst keinen Erfolg haben, obwohl sie so viel wissen. А есть такие люди, которые сами не добиваются успеха, несмотря на то, что обладают обширными Ganz знаниями. einfach. Sie wissen zwar sehr viel, aber sie vergessen zu handeln. Очень просто. Они, конечно, много знают, но они забывают Da действовать. gibt es Menschen, die sind wie möchte ich sagen, unkonzentriert. Затем есть люди, которым, ну, скажем так, не хватает концентрации. Immer wieder 25 verschiedene Sachen dazwischen. Sie können sich nicht auf eines konzentrieren. То есть у них постоянно идет параллельно 25 разных дел, и они не могут сконцентрироваться на чем-то Und одном. dann können sie auch keine Erfolge erzielen oder keine Resultate erzielen. И, соответственно, они не могут и добиваться успехов, у них не получается добиваться результатов. Und da gibt es Menschen, die sind strategisch orientiert. Затем есть люди, ориентированные на стратегию. Sie wissen ganz genau, was sie tun müssen, Они совершенно точно знают, что им нужно machen die делать. richtigen Handlungen Они предпринимают правильные действия und versuchen, die anderen Menschen zu motivieren, auch richtige Handlungen zu machen. и стараются мотивировать других людей также предпринимать All правильные diese действия. Menschen gibt es in ihrer Struktur. И все эти люди есть у вас в структурах. Und all diese Menschen sind für Sie sehr wichtig. И все эти люди для вас очень важны. Und das Business-System Vivasan gibt jedem dieser Menschen eine Chance, etwas zu tun.
А бизнес-система Vivasan дает каждому из этих людей шанс что-то сделать. Jeder Mensch entscheidet, wie weit er gehen möchte. Каждый человек решает, Er entscheidet das selbst. как далеко он хочет пойти. Это решение он принимает Ich сам. möchte Ihnen nochmal ganz kurz wiederholen, was wir so gemacht haben, damit Sie einen Überblick haben, weil es heute der letzte Webinar ist, was Business System Vivasan betrifft. Я еще раз хочу дать вам краткий обзор, краткое повторение того, чем мы занимались, чтобы у вас была перед глазами общая картина, потому что это последний семинар, посвященный бизнес-системе Im Vivasan. Prinzip, das ganze System ist aufgebaut in 6 Schritten. И, в принципе, вся система состоит из 6 этапов. Das ist или der шагов. erste Schritt. Это первый шаг. Das heißt, dass die Leute, die Neuanfänger, die lernen die Produktpräsentation Vivasan kennen. То есть новички знакомятся с презентацией продукции Vivasan. Sie lernen kennen, wie man zum Vivasan Club und zur Viva Party einladet. Они узнают, как нужно приглашать на Viva Party или на клуб Vivasan. Sie lernen die Liste mit der Liste 100 Bekannten und Verwandten umzugehen. Они учатся работать со списком 100 знакомых и родственников. Sie lernen, wie man negative Fragen, Antworten und Aussagen neutralisiert. Они учатся нейтрализовывать высказывания, вопросы, ответы негативного характера. Und sie lernen den Marketingplan für Klienten. А также они изучают план маркетинга для Das ist клиентов. der erste Schritt, den die meisten gehen sollen. Вот это первый шаг, который должны предпринять Für alle большинство Neuanfänger. людей. Он для всех новичков. Und wenn die Leute das gelernt haben und gehört haben, А после того, как люди этому научились, об этом услышали, dann müssen sie ein Ziel bekommen. они должны получить цель. Ein Ziel von Ihnen. Цель от вас. Was musst du in einem Monat erreichen? Oder was solltest du in einem Monat erreichen? Чего ты должен добиться в течение месяца? Weil das zu hören und zu verstehen ist eine Sache. Потому что услышать это все и понять – это одно. Aber es anzuwenden, das ist eine andere Sache. Но применять это все на практике – это другое. Und das ist für Sie als Leader oder zukünftige Leader ist es ganz interessant. И для вас, как для лидеров или будущих лидеров, это очень интересно. Denn wenn ein Mensch sagt, wenn ein Mensch nicht alle Ziele 100% erfüllt, das ist eine Sache. Darauf kann man aufbauen. Поскольку если человек не выполняет свои цели на 100%, это одно. С этим можно что-то делать, на этом можно что-то строить. Aber wenn er überhaupt nichts erreicht, wenn er überhaupt nichts erreicht, Если он вообще ничего не добивается, heißt das so, er war nicht reif oder er wollte diese Schritte einfach nicht gehen, die er hier gelernt hat. то это означает, что он просто был не готов или же не хотел предпринять вот эти шаги, которые он здесь на этом этапе изучил. So, und wenn er nicht bereit ist, dann brauchen Sie auch nicht weiter mit ihm zu sprechen. Er spricht dann mit Ihnen weiter, wenn er bereit ist. А если он не готов, то вам не нужно с ним и дальше общаться. Он придет с вами поговорить, когда будет готов. Der zweite Schritt ist, А второй шаг. dass der Mensch erklärt wird, was ist eine Viva Party, was ist ein Vivasan Club На этом этапе людям объясняют, что такое Viva Party и что такое клуб Vivasan. und was ist der Marketingplan Vivasan, so wie ich es Ihnen erklärt habe beim Webinar zweiten Teil. И что такое план маркетинга Vivasan. Так как я это вам объяснял на второй части Sie вебинара. brauchen den Marketingplan nicht 25 Stunden durchrechnen, das bringt überhaupt nichts. И вам не нужно 25 часов вести какие-то подсчеты и расчеты по плану маркетинга. Sondern Это genauso ничего wie не ich Ihnen даст. im Webinar zweiten Teil erklärt habe, so erklären Sie das Marketing. Объясняйте план маркетинга точно так, как я объяснял его вам на второй части вебинара. Diese 2 Punkte sind die sogenannte Grundausbildung. Вот эти 2 пункта – это так называемое базовое обучение. Und damit wir verstehen, И для того, чтобы было понятно, sprechen wir doch einmal, was die Strategie eines Alpha-Leaders ist. Wir haben ja gehört über einen Alpha-Leader, Beta-Leader und Pre-Alpha-Leader. Richtig? давайте поговорим о том, какова стратегия так называемого альфа-лидера. Мы с вами слышали о том, что есть лидеры типа альфа, типа бета и типа пре-альфа. Also, Nummer 1. Итак, первое. Der Alpha-Leader oder wenn Sie eine Struktur aufbauen wollen, dann müssen Sie das Vivasan Business System, vor allem Schritt 1,
jeden Tag promoten, so wie sie Produkte promoten. Если вы хотите успешно строить структуру, то вам нужно продвигать бизнес-систему Vivasan, первую часть, каждый день, точно так же, как вы продвигаете продукцию. Das ist das größte Fehler, was die meisten Menschen machen. И вот это самая большая ошибка, которую совершает большинство Sie людей. wissen über unsere Produkte bestens Bescheid, Они великолепно разбираются в нашей продукции, aber über das Business sprechen sie nicht. но о бизнесе они не говорят. Und ich sage Ihnen Folgendes. И я вам скажу следующее. Wenn Sie über das Business nicht sprechen, Если вы о бизнесе не dann говорите, werden Sie nie eine große Struktur haben. то у вас никогда не будет большой структуры. Sie werden viele Kunden um sich herum haben. Вокруг вас будет множество Sie werden клиентов, viele Leute um sich haben, die gerne über Produkte was hören. вокруг вас будет множество людей, которым интересно что-то услышать будет о продукции, Aber Sie werden nie eine große Struktur haben, но у вас никогда не будет большой структуры, weil Sie den Menschen nicht erklären, was das Vivasan-Business ist. потому что вы не рассказываете людям о том, что представляет собой бизнес Das Vivasan. ist einer der wichtigsten Aussagen, die Sie lernen sollten. И Oder nicht это vergessen sollten, wenn Sie один über из- Vivasan nachdenken. Один из самых важных фактов, который вам необходимо усвоить, о котором вам ни в коем случае нельзя забывать, когда вы думаете про Vivasan. Und jedes Mal, wenn Sie eine Business-Schulung machen, И каждый раз, когда вы проводите обучение бизнесу, dann muss nach der Schulung Ziele vereinbart werden. после обучения необходимо согласовывать цели. Schauen Sie, die Leute sagen immer, mein Gott, bei diesem Seminar sind zu wenig Leute, sind ja nur 100 Leute oder sind ja nur 50 Leute oder sind ja nur 60 Leute. Смотрите, вот люди зачастую говорят, ой, на этом семинаре так мало народу, всего там 100 человек или 50 человек или 60 человек. Oder bei diesem Webinar sind nur 5 Leute oder 10 Leute. Или на этом вебинаре всего 5 человек или 10 человек. Es ist nicht wichtig, wie viele Leute Ihnen zuhören, Неважно, сколько человек вас слушают. sondern es ist wichtig, dass die Leute Ihnen zuhören. Важен тот факт, что люди вас слушают. Was bringt Ihnen 500 Leute und keiner hört Ihnen zu? А что вам даст собрать 500 человек, и никто из них слушать не Ist doch будет? besser, mit 10 Leuten zu arbeiten und alle 10 hören Ihnen zu. Наверное, лучше работать с 10, когда все 10 вас слушают. Warum sage ich Ihnen das? Почему я вам это говорю? Wenn Sie eine erfolgreiche Struktur aufbauen möchten, Если вы хотите выстроить успешную структуру, dann müssen Sie dafür sorgen, то вы должны позаботиться о том, dass Sie jedes Monat eine Business-Schulung Schritt 1 Business-Seminar machen. чтобы вы каждый месяц проводили обучение бизнесу, первый этап бизнес-системы. Also, noch einmal, damit das allen klar ist, gehen wir nochmal zurück. Ah, Genau еще das. раз. Ich spreche über das. А для того, чтобы всем это было совершенно понятно, вернемся назад. Вот я говорю об этом шаге, об этом Sie этапе. müssen jedes Monat Menschen finden, Вы должны каждый месяц находить людей, die Ihnen hier zuhören. которые будут слушать вот эту часть бизнес-системы. Verstehen Sie? Das ist ganz wichtig. Понимаете, это очень важно. Und Sie müssen jedes Monat Menschen finden, И вам нужно каждый месяц находить людей, ich sage mal, die bereit sind, einmal an diesen Zielen, die Sie ihnen vorgeben, arbeiten. я скажу так, которые готовы работать над этими задачами и целями, которые вы им ставите. Eine Frage. Вопрос. Wenn Sie diese Business-Schulung den ersten Teil machen, Когда вы проводите вот это обучение бизнесу, первую часть, welche Ziele werden Sie den Menschen geben? какие цели вы поставите перед людьми? Ja? 10 oder 15 oder 12 oder 8, wie Sie wollen, Menschen in die erste Linie zu registrieren. 10 или 15, или 12, или 8, как хотите. Да, человек зарегистрировать в первую линию. Ja? Und Sie helfen ihnen durch den Vivasan Club und durch die Viva Party. А вы им будете помогать при помощи клуба Vivasan и Viva-Party. Die Menschen verstehen, was der Plan Marketing für Klienten ist. А люди понимают, что такое план маркетинга для клиентов. Und dann sehen die Leute schon, wie unser Business funktioniert. И вот люди уже начинают видеть, как работает наш бизнес. Und Schritt 2, А второй этап jedes Monat oder jedes zweite Monat. каждый месяц, либо через месяц. Das sollten Sie in Ihrer Struktur verankern. А вот это вы должны в своей структуре, так сказать, закрепить. Damit diese zwei Basisschulungen, dass die Grundausrüstung oder die Grundschulung von Vivasan jedes Monat durchgeführt wird. Чтобы базовое обучение Vivasan проводилось каждый месяц. Gehen wir
zum nächsten Schritt. Давайте перейдем к следующему этапу. Also, wenn man über Business spricht, für die ersten 2 Schritte wird es sehr viele Interessenten geben. Итак, когда разговор идет о бизнесе, на первых 2 этапах будет очень много интересующихся, So, wenn die Grundausbildung abgeschlossen ist, а когда базовое обучение заканчивается, dann kommen wir zur Leaderausbildung. то мы переходим к обучению лидеров. Ja, das haben wir auch gemacht. Vivasan, der Webinar, 3. Teil. Это мы тоже делали, вебинар Vivasan, 3 часть. Ziele. Цели. Also, was sind Ziele? Итак, что такое цели? Gehen Sie genau so vor, wie ich es in dem Webinar gemacht habe. Действуйте точно так же, как я это делал на Was вебинаре. willst du bei Vivasan erreichen? Чего ты хочешь достичь в Вивасане? Und wie erreichst du es? И как ты этого достигнешь? Sich zu wünschen, ich will 5.000 Franken im Monat verdienen, das wünscht sich jeder. То есть хотеть зарабатывать 5000 франков в месяц, ну, хочет этого каждый. Ja? Aber welche Schritte musst du gehen? Was musst du exakt tun, damit du das bekommst? Но какие шаги ты должен предпринять? Что конкретно ты должен делать, чтобы это получить? Können Sie sich noch erinnern an die Tabelle, die ich Ihnen gezeigt habe? Вы еще помните ту таблицу, которую я вам показывал? Da habe ich aufgezeigt, wie viel ein Einkommen, ein Beispiel, zum Beispiel 5.000 oder 10.000 Franken, Вот там я вам показал, ну, некий доход, к примеру, 5 или 10 тысяч франков. dann habe ich Ihnen einen Plan aufgeschrieben. И я написал для вас план. Wie viel Eigenumsatz muss gemacht werden? Какой личный оборот Wie нужно viel делать? Party? Сколько мероприятий Wie viele Leute Вивапарти? müssen registriert werden? Сколько человек нужно Wie зарегистрировать? viele Leute muss ich in der Business-Schule ersten Schritt haben? Сколько человек у меня должно прийти на обучение бизнесу на первый этап, Auf zweiter Schritt, Na. dritter Schritt und so weiter. на второй этап, на третий этап и так далее? Jetzt erinnern. Вы помните? Genau so müsst ihr es machen, genau so müsst ihr es Ihren Menschen erklären. И вот именно так вы должны это делать. Именно так вы должны объяснять это своим Und wenn die людям. Leute versuchen, diesen Plan, den sie selber aufstellen, И если люди постараются вот этот план, который вы сами zu составите, realisieren, реализовать, dann bekommen sie auch Ergebnisse. Nicht immer positive Ergebnisse, weiß ich schon. то тогда появятся и результаты. Я, конечно, знаю, что не всегда это положительные результаты, Aber aus negativen Ergebnissen lernen wir, но на негативных результатах мы und die учимся, werden immer besser. и мы становимся все Das лучше. ist in jedem Geschäft so, nicht nur bei uns. Это относится к любому бизнесу, не только к нашему. Dann habe ich Ihnen über die Psychologie der Struktur müssen Sie etwas lernen. Welche Хорошо. Leute sind dort? Затем вам нужно изучить психологию структуры, из каких людей она Ich состоит. habe Ihnen über Beta-Menschen gesprochen, ich habe über Pre-Alpha-Menschen gesprochen, über Alpha-Menschen gesprochen. Я вам рассказывал о людях типа бета, о людях типа пре-альфа, о людях альфа. Das muss man verstehen. Это нужно понимать. Zu jedem Erfolg muss man sich auch selbst etwas verändern. Das ist bei jedem Menschen so. То есть для каждого успеха необходимо в чем-то и себя самого изменить. Это у всех так. Und ein Leader ist ein englisches Wort, heißt führen, Menschen führen. А лидер это английское слово, оно означает вести людей, руководить людьми. Der muss das lernen, der muss das wissen, welche psychologischen Grundsätze sind für mich wichtig, wie führe ich die Menschen. Он должен это знать, он должен понимать, какие психологические принципы для него важны, чтобы руководить людьми. So, dann haben wir, und da müssen wieder Ziele gesetzt werden. И Ja? здесь опять нужно ставить цели. Und dann haben wir über den Club Vivasan gesprochen. Затем мы говорили о клубе Вивасан. Wir haben gesprochen, warum dieser Club so ist und wie er organisiert wird, wie er aufgebaut werden muss. Мы говорили о том, зачем этот клуб, как его организовывать и как его нужно проводить. Und wenn Sie sich an das Webinar 5. Teil erinnern können, И если вы помните 5-ю часть вебинара, dann habe ich die Menschen aufgefordert, selber einen Club zu veranstalten. там я поставил перед участниками задачу самостоятельно провести клуб. Ja, das habe ich wieder aufgefordert. Und das haben die Menschen auch mit Bravour hier gemacht bei unserem Seminar. Да, я поставил такую задачу, и с этой задачей они великолепно справились здесь на нашем семинаре. Also, Leader müssen Menschen führen. Итак, лидеры должны руководить людьми. Das heißt also, die Leader müssen Verantwortung übernehmen, sie müssen lernen, Verantwortung zu übernehmen und zu gestalten. То есть это значит, что они должны брать на себя ответственность. Они должны учиться брать на себя ответственность. Genau. Und das nächste, И следующее.
Leader müssen verstehen, Лидеры должны понимать, dass sie Ziele haben müssen, что у них должны быть цели, dass sie ihr Leben selbst gestalten wollen, что они хотят сами строить свою жизнь, ja, und sie lernen das anderen Menschen. и они обучают этому других людей. Also, wenn man Leader werden möchte, egal in welchem Business, То есть, если человек хочет стать лидером, неважно в каком бизнесе, dann muss man vorher eine ganz wichtige Entscheidung treffen. то нужно заранее принять очень важное решение. Will ich ein Gestalter meines Lebens werden oder will ich ein Zuschauer meines Lebens werden? Хочу ли я сам определять развитие своей жизни, или же я хочу лишь наблюдать за тем, как течет моя жизнь? Es gibt Menschen, die wollen selber keine Entscheidungen treffen. Wir werden das heute noch diskutieren. А есть люди, которые не хотят сами принимать решения, мы сегодня это еще обсудим. Sondern die wollen, dass andere Menschen das machen. Они хотят, чтобы это делали другие Nichts люди. Negatives, nichts В Negatives. этом нет ничего плохого. Aber ein Leader, der muss Verantwortung übernehmen. Но лидер должен брать на себя ответственность. So, und da kommen wir zum nächsten Punkt. Ganz И wichtig. на этом мы переходим к следующему, очень важному Und моменту, zwar, was machen die sogenannten Alpha-Leader? а именно, что делают так называемые альфа-лидеры? Was ist ihre Strategie im Какова? Vivasan-Business-System? Какова их стратегия в рамках бизнес-системы Vivasan? Andauernd muss von ihnen das sogenannte Vivasan-Business-System, erste Stufe, promotet werden. Необходимо постоянно продвигать бизнес-систему Vivasan, первый этап. Von ihnen wie ein Produkt muss das Business-System promotet werden. То есть вы точно так же, как и любой продукт, должны продвигать бизнес-систему Vivasan. Das ist das Erste, was er machen muss. Это первое, что лидер должен делать. Er muss garantieren, dass in einer Struktur Minimum einmal im Monat so eine Schulung stattfindet. То есть он должен гарантировать, что в структуре как минимум раз в месяц проводится такое обучение. Minimum jedes zweite Monat, Minimum, Business-System Schritt Nummer 2 geschult wird. Как минимум раз в 2 месяца проводится обучение по второму этапу бизнес-системы Vivasan. Und er sorgt dafür, И он также старается сделать так, dass seine Leute, die mit ihm lernen, чтобы те люди, которые проходят у него die обучение, er schult, которых он учит, dass die Verantwortung übernehmen. чтобы они брали на себя ответственность. Also selbst mit der Zeit Vivasan Clubveranstaltungen durchführen. Das ist der erste Punkt und das erste Fingerzeig, ob sie bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Вот. А именно, чтобы со временем они начинали сами проводить клубы Vivasan. И вот это первый пункт, это первый признак того, что они готовы взять на себя Ich ответственность. möchte es mit anderen Worten ausdrücken. Ну, я сформулирую это другими словами. Wenn Sie eine große professionelle Struktur aufbauen möchten, Если вы хотите выстроить крупную профессиональную структуру, müssen Sie schauen, das muss Ihr Ziel sein, то у вас должна быть цель, и вы Спасибо. должны следить за этим, viele Leute bekommen, die Vivasan Business System Schritt 1, Schritt 2 machen. чтобы как можно больше людей прошло обучение по первому и второму этапу бизнес-системы Vivasan. Sie müssen schauen, dass Sie viele Leute bekommen, die ersten 4 Schritte gehen. Вам нужно постараться, чтобы как можно больше людей прошли первые 4 этапа, Ja, die also schon am Weg zum Leader sind, да, то есть уже находились на пути в лидеры, die mit der Zeit selbstständig ihre Vivasan Clubveranstaltungen machen können. чтобы со временем они научились самостоятельно проводить мероприятия клуба Und was Vivasan. noch viel wichtiger ist, И что еще намного важнее, dass sie Leute haben чтобы были такие люди in der 4. Stufe, на 4 этапе, die ihren Menschen in ihrer Struktur Vivasan Business System Schritt 1 und Schritt 2 näher bringen. которые обучали своих людей в своих структурах первому этапу бизнес-системы Vivasan. So, das ist Duplikation. Это дупликация, Von dem lebt unser Business. этим живет наш бизнес, Von dem lebt ihr Strukturwachstum. этим живет ваш рост структуры. Und wenn wir dann einen Schritt weitergehen, И если мы сделаем еще один шаг вперед, dann kommen wir hier Schritt 5 und Schritt 6. то мы попадаем сюда, вот на 5 и 6 этапы. Schritt 5, genaue Erklärung, was ist Viva Party. 5 этап – это подробное объяснение, что такое Viva Party. Wir haben das Viva, ich glaube, das 6. Webinar, 6. Teil,
hat sich ja nur dem gewidmet. Шестая часть вебинара была посвящена только этой теме. Haben wir eine Promotion gemacht, damit die Leute sogenanntes Lizenzseminar besuchen. Мы делали промоушен для того, чтобы люди посетили так называемый лицензионный семинар для Damit sie die получения Viva Party лицензии. Lizenz haben. Для получения лицензии на право проведения Viva Party. Und das, was wir heute tun, И то, чем мы занимаемся ich сегодня. werde Ihnen heute noch ein paar psychologische Ratschläge geben. Сегодня я вам дам еще несколько психологических советов. Und das letzte ist, И последнее. wir können ja über vieles sprechen. Мы можем многое Wir обсуждать. können über viele schöne Dinge sprechen. Мы можем обсуждать множество прекрасных вещей. Trotzdem kommt es zu einem Punkt, wo irgendetwas nicht funktioniert. Тем не менее, наступает момент, когда что-то не получается. So, und da möchte ich Ihnen Ratschläge geben, И в этой связи я хотел бы дать вам советы, wie man sich zu verhalten hat, wie man es zu analysieren hat, wenn etwas nicht funktioniert. как нужно себя вести, как нужно действовать, как нужно анализировать в том случае, если что-то не получается. Und bevor wir das tun, А перед тем, как мы этим займемся, möchte ich mit Ihnen allen gemeinsam ein kleines Experiment machen. я хотел бы с вами со всеми вместе провести маленький эксперимент. Ich habe hier einen Fragebogen. А здесь у меня есть некий тест. So, das ist ein persönlicher Fragebogen, es wird nichts publiziert. Это личный тест, публиковаться ничего не будет. Sie sollten die Fragen, die Sie jetzt hier haben, beantworten. Вам нужно ответить на те вопросы, которые здесь Ich gebe приведены. nur 5 Minuten Zeit. Я вам даю 5 минут. Denken Sie nicht darüber nach, was soll ich antworten, Не думайте о том, чтобы мне ответить, sondern was das Ah. Gefühl Ihnen sagt, diese Antwort geben Sie. что говорят вам ваши ощущения, какой первый ответ вам приходит в Machen wir голову. es 5 Minuten. Давайте сделаем это за 5 минут. Also, wir sind fertig. Sind wir fertig, ja? Итак, мы готовы, да? Gut. Interessant. Was sagen uns diese Antworten? Es ist Ihre persönlich, das sind Ihre Antworten. Ich will sie gar nicht wissen. Итак, интересно, о чем говорят нам эти ответы? Это ваше личное дело, ваши ответы, я совершенно не хочу Gehen wir их auf die знать. letzte Seite Ihres Arbeitsheftes. Давайте откроем последнюю страницу вашей рабочей тетради.
Und dort sind gewisse Punkte vergeben. Zu jeder Antwort vergeben Sie sich Punkte. И там определенное количество баллов. За каждый ответ начислите себе баллы. Also, wenn Sie bei der ersten Frage zum Beispiel Nein gesagt haben, То есть, если, к примеру, на первый вопрос вы ответили «нет», dann müssen Sie sich minus 10 Punkte geben. то вы должны начислить себе минус 10 баллов. Ja, auf Ihrer letzten Seite im Arbeitsbuch ist die Auflösung. И на последней странице вашей рабочей тетради находится расшифровка. Also, Sie müssen sich jetzt diese Punkte zusammenzählen То есть вам сейчас нужно подсчитать эти баллы, und dann kommen Sie halt zu einem Ergebnis. и вы получите некоторый результат. Und über dieses Ergebnis möchte ich sprechen. И вот об этом результате я и хочу поговорить. Gehen wir zurück. Давайте вернемся. Sie können sich das Ergebnis dann zu Hause machen, das ist kein Problem. Ну, вы можете потом этот результат вывести дома, это не проблема. Wer Minuspunkte hat, Смотрите, у кого баллы уходят в ja, минус oder 0 bis 70 Punkte, или от 0 до 70, was Ballow. bedeutet das? что это означает? Es sind Menschen, Это такие люди, die nicht gern in ihrem Leben irgendetwas ändern möchten, которые не любят что-то менять в своей жизни, die nicht gerne irgendwie selbst aktiv werden, которые не любят сами проявлять какую-то активность, die es lieber haben, wenn andere für sie entscheiden. которым больше нравится, когда другие принимают за них An dem решения. ist nichts Negatives auszusetzen. Sie sind glücklich mit diesem Leben. В этом нет совершенно ничего плохого. Они довольны и счастливы вести такую Jede жизнь. Veränderung, alles, was sie sich umgestalten müssen, das ist für sie eine Qual. То есть каждое изменение, все, что они должны каким-то образом менять, переделывать в своей жизни, для них это мучение. Das ist kein Problem. Diese Menschen, jeder sucht seinen Weg, wie er glücklich ist. И это не проблема. Да? Каждый находит свой путь, как быть счастливым. Problematisch wird es dann, Но проблемой это становится в том wenn diese случае, Menschen mehr wollen, если эти люди хотят чего-то большего. wenn sie mehr verdienen wollen, Если они хотят больше wenn зарабатывать, sie mehr als der Durchschnitt der Menschen wollen, если они хотят больше, чем среднестатистический человек, oder wenn sie ein aufregendes Leben vielleicht haben wollen, или если они хотят вести увлекательную, захватывающую жизнь, dann werden sie ein Problem haben. вот тогда у них будут Mit проблемы. dieser Einstellung werden sie es nicht schaffen. Да, вот с таким настроем у них это не получится. Viele Leute, wir sprechen immer von ökonomischen Krisen, die es immer wieder auf dieser Welt gibt. Мы постоянно говорим об экономических кризисах, которые то и дело случаются в нашем мире. Diese Leute trifft es als erstes. Вот этих людей они затрагивают в первую очередь. Nicht, weil ich es will, sondern weil es so ist. Не потому, что я так хочу, а потому, что это факт. Sondern weil sie sich nicht orientieren wollen, weil sie es nicht ändern wollen, weil sie nicht flexibel sind. Поскольку они не хотят переориентироваться, они не хотят меняться, они не хотят проявлять гибкость. Wenn sie 110 oder so 110 bis, wenn sie 70 bis 110 Punkte gesammelt haben, Если вы набрали от 70 до 110 баллов, Ви вже знаєте, скільки балок у вас є? А? Ну, хорошо. Okay. Also wenn Sie zwischen 70 bis 110 Punkte gesammelt haben, то есть, если вы набрали от 70 до 110 баллов, dann sind Sie ein Mensch, oder diese Menschen, то это die wollen mehr in ihrem Leben erreichen. это та категория людей, которые хотят добиваться большего в своей Das heißt, Sie wollen жизни. nicht nur zuschauen, Sie wollen auch etwas erreichen. Sie wünschen sich etwas. Они не хотят просто смотреть со стороны, они хотят чего-то добиваться, они чего-то желают. Aber zwischen Wunsch Но между желанием und die Kraft, dass etwas in Erfüllung kommt, diese Kraft, etwas umzusetzen, das ist ein großer Unterschied. между желанием и силами что-то реализовать, что-то реально осуществить, это есть большая разница. Also wir kennen all diese Menschen. Sie haben wunderbare Wünsche, Vorstellungen und Ziele. То есть у этих людей замечательные пожелания, представления, цели. Aber die Kraft oder die Motivation, dass dann Taten kommen und dass etwas umgesetzt wird, dazu haben sie die Kraft nicht. Oder gibt es gewisse Dinge, die ihm einfach
hindern, diese Kraft zu entwickeln. Но силы и мотивации на то, чтобы начать действовать и вот это все реализовать, им не хватает. Или же им не хватает определенных вещей для того, чтобы у них эти силы появились. Das sind natürlich die Leute, die immer wieder ihren Chancen nachlaufen, die immer wieder Probleme haben und immer beklagen, dass wir diese Chancen oder diese Ziele nicht erreichen können. То есть это люди, которые постоянно упускают свои шансы, у которых постоянно какие-то проблемы, и которые жалуются на то, что им не удается воспользоваться этими шансами. Von 110 bis 170 Punkte, От 110 до 170 das баллов sind die sogenannten Pre-Alpha-Menschen. это так называемые люди при-альфа. Die sind am Weg zum Leader, zum Alpha-Menschen. Они находятся на пути к лидеру, к человеку типа альфа. Sie sind bereit, vieles einzusetzen, um ihre Ziele zu erreichen. Sie Они- tun auch etwas. Они готовы приложить серьезные усилия для достижения своих целей, и они что-то действительно делают. Es gibt gewisse Dinge, wo sie noch Probleme haben. Есть определенные моменты, с которыми у них еще Sie проблемы. brauchen sich ja nur diese Fragen hier analysieren und sie haben aber die Kraft, sich zu analysieren und zu sagen, ja, das muss ich in meinem Verhalten ändern, damit ich noch besser werde. И у них есть силы проанализировать и сказать, что вот такие-то вещи в своем поведении, в своем образе действий мне нужно изменить для того, чтобы у меня были силы добиться своей цели. Und alle, die über 170 Punkte haben, А те, кто набрал больше 170 баллов, denken wie erfolgreiche Unternehmer. они думают, мыслят как успешные Wenn предприниматели. sie es wirklich ehrlich beantwortet haben, А если вы действительно честно ответили, dann denken sie wie erfolgreiche Unternehmer. то вы мыслите как успешный предприниматель. Und das ist das Wichtige auch in unserem Business, dass wir wie ein erfolgreicher Unternehmer denken, damit sie auch wirklich erfolgreich werden. И это очень важно в нашем бизнесе, мыслить как успешный предприниматель для того, чтобы добиваться реальных успехов. Ich möchte jetzt auf ein paar dieser Fragen, die so unverfänglich sind, die so neutral klingen, möchte ich ein bisschen näher eingehen. Вот сейчас я хотел бы поподробнее рассмотреть несколько таких вот вопросов, которые выглядят такими безобидными, такими нейтральными. Die erste Frage ist, Первый вопрос. planen Sie eigentlich Ihre Zeit, planen Sie Ihren Tag? Планируете ли вы на самом деле свое время? Планируете ли вы свой день? Planen Sie Ihr Leben? Планируете ли вы свою жизнь? Wissen Sie, ich will damit jetzt nicht sagen, dass Sie Tag und Nacht arbeiten sollen. Вот, вы знаете, я не хочу тем самым сказать, что вы должны работать день и ночь. Und ich will nicht damit sagen, wenn Sie jetzt etwas Freizeit oder mit Freunden Spaß haben, damit Sie ein schlechtes Gewissen haben, weil Sie halt nicht arbeiten, sondern Freizeit genießen. И я не хочу тем самым сказать, что когда вы позволяете себе какие-то развлечения, пойти там с друзьями приятно провести время или как-то еще отдохнуть, чтобы вас за это мучила совесть, потому что вы не работаете, а отдыхаете. Ich will Ihre Aufmerksamkeit auf was anderes lenken. Нет, я хочу обратить ваше внимание на кое-на что другое. Jedes Mal, wenn ich sage, na sag mal, wie funktioniert es denn bei Ihnen? Können Sie Ihre Ziele erreichen? Was höre ich bei den meisten Menschen? А каждый раз, когда вот я задаю такие вопросы, получается ли у вас, можете ли вы, да, получается ли у вас добиться своих целей, что я слышу от большинства людей? Ja, bei mir hat es nicht funktioniert, weil ich habe familiäre Probleme oder ich habe diese Probleme, ich konnte mich jetzt meinem Business nicht widmen. Ну, вы знаете, у меня вот не получилось, потому что у меня проблемы в семье, у меня такие проблемы, сякие проблемы, и поэтому у меня вот не было возможности посвятить себя сейчас Nehmen wir своему mal an, бизнесу. es sind keine Ausreden, ja? Nehmen wir mal an, es sind keine Ausreden. Предположим, что это не отговорки. Предположим. Jeder von Ihnen У вас у всех, denkt über das Geld nach, das er persönlich zur Verfügung hat. вы все думаете про те деньги, которые есть у вас лично в распоряжении. Keiner von uns hat unendlich viel Geld zur Verfügung, das wissen wir. Ни у кого из нас нет в распоряжении бесконечного количества денег. Это мы знаем. Jeder hat ein gewisses Budget im Monat zur Verfügung. То есть у каждого есть в распоряжении определенный бюджет в Und wir месяц. denken ganz genau peinlichst nach, wie wir dieses Budget oder dieses Geld einsetzen. И мы очень тщательно обдумываем то, как нам этот бюджет финансовый использовать и распределить. Habe ich recht? Я прав? Sie haben
nicht mehr als ungefähr 732 Stunden im Monat zur Verfügung. У вас в распоряжении не больше примерно 732 часов в месяц. Haben Sie nicht mehr. У вас больше нет. Der reichste Mensch der Welt hat nicht mehr und der ärmste Mensch der Welt hat nicht mehr. Ни у самого богатого человека в мире больше нет, ни у самого бедного нет Das больше. ist auch Ihr Budget, Ihr Zeitbudget. Но это ведь тоже ваш бюджет Und die времени. Frage ist jetzt, wie gehen Sie mit Ihrem wertvollen Zeitbudget um? И вопрос теперь такой, а как вы распределяете свой ценнейший бюджет времени? Das ist die wichtige Frage. Und das ist entscheidend, ob Sie erfolgreich werden oder nicht. Вот это важный вопрос, и это решающий фактор в том, добиваетесь вы успеха или нет. Sie müssen, wenn Sie Ihre Zeit nicht richtig einsetzen, das muss genauso schmerzhaft sein, als wenn Sie Ihr Geld nicht richtig einsetzen. То есть, если вы неправильно тратите свое время, это должно быть настолько же болезненно, как когда вы неправильно тратите свои деньги. Wenn Sie heute ins Geschäft gehen und irgendeinen Blödsinn kaufen und Sie kommen nach Hause und Sie sehen, dass es ein Blödsinn ist, was Sie gekauft haben, und zu teuer, dann ärgern Sie sich 3 Tage lang. Если вы сегодня идете в магазин и покупаете там какую-нибудь дребедень, которая совершенно не нужна, и к тому же еще и дорогая, потом приходите домой и обнаруживаете, что вам эта дребедень совсем не нужна, то вы потом злитесь 3 дня. Правильно? Und wenn Sie heute 3 Stunden irgendein Blödsinn im Fernsehen sich anschauen, da ärgern Sie sich nicht. А если вы сегодня 3 часа подряд смотрите какую-нибудь дребедень по телевизору, это вас не злит. Verstehen Sie? Diese Zeit hätten Sie für was viel Wertvolleres für sich selbst verwenden können. Понимаете? А это время вы могли бы потратить на что-нибудь более ценное для себя. Was sind die wichtigsten Bereiche in Ihrem Leben? Was ist das Wichtigste in Ihrem Leben? Да? Каковы самые важные сферы вашей жизни? Что самое важное в вашей Ihre жизни? Gesundheit, Ваше здоровье, Ihre Familie, ваша семья, Ihr Business, ваш бизнес, Ihre Freizeit, ваше свободное Hobby время, und so weiter, да, хобби, Bekannte und Verwandte. хобби, увлечения и так далее, знакомые и родственники. Und diese 5 Punkte müssen Sie einfach in Ihrem Zeitbudget intelligent unterbringen. И вот эти вот 5 аспектов, вот эти вот 5 сфер, так сказать, вам нужно распределить грамотно по вашему бюджету времени. Damit wir es verstehen, Для того, чтобы это было понятно, schauen Sie, смотрите, erfolgreiche Menschen haben doch auch eine Familie, oder? ведь у успешных людей тоже есть семья, Ja? Und sie widmen sich mit Freude ihrer Familie. и они с радостью общаются со своей семьей, посвящают ей Erfolgreiche время. Menschen haben auch oft familiäre Probleme. Ja, wer hat das nicht? И у людей успешных тоже зачастую есть проблемы в семье, а у кого их нет? Aber er kann sich so organisieren, damit er alles unter einem Dach bekommt und damit er seine Ziele trotzdem erreicht. Но человек может организовать себя таким образом, чтобы со всем этим справиться и тем не менее еще достичь своих целей. Das nächste Punkt, den ich mit Ihnen besprechen möchte. Следующий момент, который мне хотелось бы с вами обсудить. Wie fühlen Sie sich, wenn Bekannte oder Verwandte negativ auf Ihre Vorschläge reagieren? Как вы себя чувствуете, что вы ощущаете, когда знакомые или родственники негативно реагируют на ваши предложения? Mein Gott, ja, das ist der Grund, warum wir die Liste der 1000 Neins gemacht haben. Да, но ведь именно по этой причине мы внедрили список 1000 «нет». Ja, für einen Top-Leader brauchen wir keine Liste der 1000 Neins, der weiß das. Топ-лидеру список 1000 «нет» не нужен, Ja. он это знает. Für den Neuen brauchen wir die Liste der 1000. Да, но для новичков список 1000 «нет» нам нужен. Erinnern Sie sich noch? Webinar, erster Teil. Вы помните еще вебинар, первую часть? Weil für diese Leute ist es ein Problem, die haben ein emotionales Problem. Потому что для этих людей это проблема. У них проблема эмоционального Wenn ich das свойства. Business gut erkläre, wenn ich die Produkte gut erkläre, dann sind alle motiviert. Если я грамотно рассказываю про бизнес, если я грамотно рассказываю про продукцию, то мотивированы все. Und auf einmal haben sie Vorstellungen in ihrem Kopf, die für einen Neuanfänger wunderschön sind, aber meist etwas weit von der Realität entfernt sind. И вот у новичка появляются в голове представления. Представления, конечно, прекрасные, но при этом в большинстве случаев достаточно далекие от реальности. Und wenn er dann erst negativen Fragen und Antworten bekommt, dann ist er komplett zerstört. И когда он stалкивается с первыми ответами, вопросами негативного характера, то он совершенно становится Aber die повержен. Geschichte geht ja weiter. Но история эта продолжается. Der Leader hat seine negativen Erfahrungen. У лидера есть свой негативный опыт. Und der Top-Leader hat auch andere negative Erfahrungen. И у топ-лидера есть и другой негативный опыт.
Wir müssen verstehen, dass das Positive und Negative ein Teil unseres Business ist. Нам нужно понимать, что как позитив, так и негатив являются элементами So, нашего das heißt бизнеса. also, was will ich jetzt damit sagen? То есть, что я хочу тем самым сказать? Wenn Sie es schaffen, Если у вас получается Ihre Emotionen aus dem Business herauszulassen, убрать ваши эмоции из бизнеса, dann werden Sie erfolgreich, тогда вы будете добиваться успехов. weil Sie ganz anders denken anfangen. Потому что вы начнете совершенно иначе мыслить. Ganz noch ein bisschen, ich will jetzt noch ein bisschen detaillierter erklären. Я объясню это немного поподробнее. Positive Emotionen in unserem Geschäft sind wichtig, wenn wir über Produkte sprechen. Позитивные эмоции в нашем бизнесе важны, когда мы говорим о продукции, Wenn wir über Business-System Vivasan sprechen, когда мы говорим о бизнес-системе Vivasan, wenn wir über Vivasan allgemein sprechen, когда мы говорим про Vivasan wenn в wir целом, Seminare machen, Schulungen machen, Produktpräsentationen. Hier brauchen wir positive Emotionen. Das ist unser Geschäft. Das, когда мы проводим семинары, обучение, презентации продукции, здесь нам нужны позитивные эмоции, это наш бизнес. aber oder und. Но ist еще один момент. Jetzt kommen die negativen Elemente. Вот возникают негативные элементы. Und jetzt hören Sie mir genau zu. А сейчас послушайте меня внимательно. Negative Fragen, Antworten und Aussagen sind ein Element der großen Zahl. Вопросы, ответы, высказывания негативного характера – это элемент большого числа. Menschen, die zu ihrem Vivasan-Club nicht kommen, Menschen, die zu ihrer Viva-Party nicht kommen, sind ein Element der großen Zahl. Люди, которые не приходят к вам на клуб Vivasan, люди, которые не приходят к вам на Viva-Party, все это элемент большого числа. Menschen, die zu ihren Schulungen, Business-Schulungen nicht kommen, Люди, которые не приходят на ваше обучение бизнесу. sind ein Element der großen Zahl. И это такой же элемент, такая же часть большого числа. Menschen, die ihren Vorstellungen nicht entsprechen, die sich nicht so entwickeln, wie sie es wollen oder sich erträumen, А люди, которые не соответствуют вашим представлениям, которые не развиваются так, как вам хотелось бы, так, как вам мечталось бы. sind ein Element der großen Zahl. И это тоже элемент большого числа. Was bedeutet das große Zahl? А что это такое большое число? Die große Zahl ist die Anzahl ihrer Möglichkeiten. Большое число – и это количество ваших возможностей. Wenn man eine kleine Struktur hat, Если структура у человека маленькая, wenn man die Struktur sich nicht weiterentwickelt, aus welchen Gründen auch immer, и если эта структура не развивается по каким бы то ни было причинам, werden sie immer das Problem der großen Zahl haben. Sie werden immer wenig Chancen haben und immer wenig Möglichkeiten. у вас всегда будет вот эта проблема большого числа. Всегда будет мало шансов, мало возможностей. Je größer ihre Struktur wird, Чем больше становится ваша структура, desto geringer ist das Problem, тем меньше становится эта weil проблема. sich mehrere Chancen bieten. Поскольку большая структура предлагает больше шансов. Das ist nicht Theorie, ich habe selber erlebt. И это не теория. Я сам это все видел на Ich практике. habe ja auch angefangen. Ja? Я ведь тоже начинал. Dann hat man 4 Leute endlich in der Firma, И- wir registriert, Каким-то образом 4 человек мы зарегистрировали в oder компании, 5 Leute. или 5. Und dann fängt man schon zum Umsatzrechnen an. И мы сразу начали считать оборот. Und den nächsten Monat macht keiner von denen Umsatz. Да? А в следующем месяце никто из них ничего не купил, и оборота нет. Das Leben ist doch anders, als ich mir das gedacht habe. Жизнь-то оказалась не такой, как мы думали. So, das heißt also, in unserem Geschäft ist es ganz wichtig. То есть в нашем бизнесе это очень важно. Sie müssen immer an die große Zahl denken. Вам всегда нужно думать о большом числе. Egal was Sie tun, egal welche Enttäuschungen Sie erleben. И неважно, чем вы занимаетесь, неважно, какие разочарования вы переживаете, Sehen Sie das emotionslos. да, смотрите на все это без эмоций. Der will nicht, okay, der Nächste. Der will nicht, okay, der Nächste. Не хочет, следующий. Этот не хочет, Und следующий. mehr. Und mit der Zeit wachsen Sie automatisch, wenn Sie ein System haben. И вот так все больше и больше. И со временем структура будет расти автоматически, но если у вас есть система. Damit das nicht so nebulos ist, И для того, чтобы это не было настолько теоретически размытым, werde ich Ihnen ein paar Zahlen nennen.
Merken Sie sich eins. Я назову вам некоторые цифры. Вот обратите внимание. Ich rede jetzt von Leuten, die viel Geld verdienen wollen, die große internationale Strukturen haben wollen. Ich rede nur von diesen Leuten. Я Deswegen сейчас dieses System hier. говорю только о тех людях, которые хотят выстроить большие структуры, и которые международные структуры, которые хотят зарабатывать большие деньги. Вот это те люди, которые сейчас здесь. Ja, nur für diese Leute ist das Business-System. Только для этих людей и предназначена Ja, für бизнес-система. Leader, für Да, Alpha-Leader. для лидеров, для альфа-лидеров. Sie müssen Minimum 1000, die müssen die Grenze von 1000 Menschen in der Struktur durchbrechen. Вам нужно перейти границу 1000 человек вашей структуры. Wenn Sie 20, 30, 100, 120 Leute in der Struktur haben, da werden Sie immer Probleme haben. Если у вас в структуре 20, 30, 100, 120 человек, то проблемы будут постоянно. Ja, es fragt Sie, was Sie wollen, was Ihr Ziel ist. Das weiß ich ja. Вопрос в том, чего вы хотите, какова ваша цель. Этого я не знаю. Wenn ein Mensch wirklich gutes Geld verdienen will und stabil Geld verdienen möchte, Если человек хочет зарабатывать хорошие деньги, причем стабильно зарабатывать dann эти muss er деньги, diese Grenze von 1000 Vivasan-Mitgliedern durchbrechen. то ему необходимо перейти вот эту границу в 1000 членов структуры. So, klingt für viele Leute viel. Ну, для многих это, конечно, огромная цифра. Ja, meine Damen und Herren, das ist wieder eine Psychologie. Ну, дамы и господа, это опять же психология. Wenn ich mir vor 20 Jahren gesagt hätte, Если бы я 20 лет назад себе сказал, 1000 Leute schaffe ich nie, что 1000 человек собрать у меня никогда не dann würden wir получится, heute kein Webinar-Veranstaltung machen. то сегодня мы бы с вами этот вебинар не проводили. So, es ist eine psychologische Einstellung. Да, и это психологический настрой. Es hat natürlich nichts damit zu tun, zu sagen, ja, 1000 Leute ist klar, den brauche ich und setze mich dann zu Hause vor dem Fernseher. Ну, Das funktioniert конечно, auch nicht. я говорю не о том, чтобы любыми силами, средствами набрать 1000 человек, сказать, о, я собрал 1000 человек, и теперь буду сидеть дома перед телевизором. So. Речь не об этом. Also, wenn Sie dieses Ziel haben und Sie sagen, ich muss diese Grenze durchbrechen, dann müssen Sie auch alles dafür tun. Потому что если у вас есть эта цель, и вы собираетесь действительно перейти эту границу, то вы должны прилагать к этому все усилия. Und das können Sie nur mit einem Business-System. А вы это можете сделать только при помощи Sie бизнес-системы. haben zwei Möglichkeiten, die Menschen von uns zu begeistern. У вас есть две возможности воодушевить нашей компанией людей. Über unsere Produkte Через нашу продукцию und über unser Business-System. и через нашу бизнес-систему. So, diese zwei Möglichkeiten müssen Sie in die Hand nehmen und den Leuten zeigen. Вот эти две возможности вы должны взять на вооружение и демонстрировать их людям. Und wenn Sie jetzt ehrlich, wenn wir ehrlich sind, ja, А если подходить к вопросу честно, alle Leute, die sich im vorigen Jahr, im Juli, zum Webinar eingeschrieben haben, все dieses те System Vivasan, люди, которые в прошлом году, в июле, записались на вебинар на бизнес-систему Vivasan, die nicht nur zugesehen haben, те, sondern auch aktiv gehandelt haben те, которые не просто смотрели, а активно действовали, und wirklich das so getan haben, wie ich es Ihnen gesagt habe, и действительно действовали так, как я говорил, dann müssten diese Leute zwischen 19 und 21% sein. вот Ungefähr. эти люди должны находиться приблизительно на уровне от 19 до 21%. Wir werden es sehen im März. Мы посмотрим в марте. März ist das letzte Qualifikationsmonat. А март – это последний квалификационный месяц. Alle Leute, die im März, im Februar oder im März die 21%-Stufe erreichen, То есть все те, кто в феврале либо в марте выйдут на 21%, fahren mit mir in die Schweiz. поедут со мной в Швейцарию. Ich rede jetzt von diesen Leuten, die sich laut Liste beim Webinar Business System Vivasan im Juli registriert haben. Я говорю о тех людях, которые записались в список участников вебинара «Бизнес-система» в июле. So. Gut. Ja, okay. So, Moment einmal. Was ist das für Nummer 17? 17. Gut. Der nächste Punkt, den ich Ihnen besprechen möchte, ist folgendes. Итак, следующая тема, которую мне хотелось бы с вами обсудить. Es ist eine Frage, das ist, glaube ich, die 17. Frage. Ja, die 17. Frage. Вопрос, по-моему, 17-й. Ich liebe es mich, oder Aussage.
или высказывание. Ich liebe es, mich regelmäßig zu verändern und der neuen Zeit anzupassen. Мне нравится регулярно, постоянно менять себя и адаптироваться к новым временам. Ja, das war последний, да. Gut. Also, Sie haben eine Antwort gegeben. Итак, вы дали ответ. Ich möchte Ihnen erklären, was hinter dieser einfachen Aussage steckt. И я хочу вам объяснить, что скрывается за этим простым утверждением. Viele Menschen träumen immer von einem ruhigen Leben. Многие все время мечтают о спокойной жизни. Ne? Ja, da. Also, was bedeutet ruhiges Leben? А что означает спокойная жизнь? Also ich rede jetzt nicht von Kriegen und wirtschaftlichen Katastrophen. Das will kein Mensch. Да, я сейчас не говорю о войнах и экономических катастрофах, этого никто не хочет. Ich rede vom persönlichen, ruhigen Leben. Was bedeutet Я das? говорю о приватной, частной, спокойной жизни для человека. А что это означает? Das heißt, die Menschen wollen keine Überraschungen haben. То есть люди не хотят никаких неожиданностей, Ja. сюрпризов. Sie wollen sich nicht verändern. Они не хотят меняться. Ja. Sie wollen nicht sich ihr Leben ändern Они не oder хотят sich auf eine Situation neu einstellen. менять свою жизнь или же адаптироваться к какой-то новой ситуации. Sie wollen einfach so ganz ruhig im Leben leben, ohne große Veränderungen. Они хотят просто спокойно жить своей жизнью без серьезных изменений. Wenn sich irgendetwas ändert, Если вдруг что-то dann меняется, bedeutet das, dass sie was lernen müssen, то это означает, что им придется что-то учить, dass sie irgendwo Informationen herbekommen müssen что им придется добывать какую-то информацию, oder anders handeln müssen. или им придется иначе действовать. Und das ist ihnen vollkommen zuwider. Das wollen sie überhaupt nicht. А Haben. это им совершенно претит. Они абсолютно этого не хотят. Leute, Друзья dieses мои, Leben gibt es schon lange nicht mehr. такой жизни уже давно не бывает. Die Welt erfindet sich ja jeden Tag aufs Neue. Да, мир изобретает сам себя каждый день заново. Egal, ob sie es haben wollen oder nicht. Неважно, хотите вы того или нет. Sie müssen sich jedes Mal neu einstellen. А вы должны перенастраиваться постоянно и каждый раз. Und die Informationen sind Ja. wie werden immer mehr im Internet, in sozialen Netzen, was auch immer. Информации становится все больше в интернете, в социальных сетях, да где угодно. Also, das ruhige Leben gehört der Vergangenheit. Итак, спокойная жизнь ушла в прошлое. Anders ausgedrückt. По-другому скажем. Vor 100 Jahren 100 лет назад waren diese Menschen erfolgreich, reich und mächtig. 100 лет назад успешными, богатыми и влиятельными были те люди, die eine Produktion gehabt haben, у которых было производство, die irgendwas produziert haben. которые что-то производили. Heute sind es die Informationsinhaber. Сегодня это те, кто владеет информацией. Je mehr Information sie haben, Чем больше у вас die информации, größte Chance, dass sie erfolgreich wird. тем больше у вас шанс добиться успеха. Jetzt gehen wir zurück auf unser Business Vivasan. А сейчас вернемся к нашему Das бизнесу heißt Vivasan. also, auch bei uns wird man erfolgreich, wenn man Informationsvorsprung hat. Immer mehr weiß als alle anderen Leute. Соответственно, и у нас человек добивается успеха, если у него есть информационное преимущество, если он всегда знает больше, чем остальные. So, und jetzt kommen wir zu einem ganz kritischen Punkt. Welche Informationen? Es gibt ja tausende, Millionen verschiedene Informationen jede Minute. А сейчас мы подходим к очень важному, критичному моменту. Что за информация? Ведь информация, информационные потоки, там тысячи, миллионы единиц информации Woher каждую bekomme ich die минуту. richtige Information? Откуда я возьму правильную информацию? Schauen Sie, viele Leute glauben immer, wir machen Zielübungen, Вот смотрите, многие всегда считают, что мы делаем упражнения на цели damit sie sich besser fühlen, для того, чтобы лучше стали себя чувствовать, damit sie sich motiviert fühlen. стали себя чувствовать увереннее, мотивированнее. Der Sinn, warum wir überhaupt Ziele formulieren Но весь смысл того, зачем мы вообще формулируем цели, und darüber diskutieren, welche Schritte man gehen muss, um seine Ziele zu erreichen, Ah, das hat nur также. einen Sinn. а также обсуждаем то, какие шаги нужно предпринять для того, чтобы добиться своих целей, все это имеет один лишь смысл. Dass Sie als erstes sich Informationen suchen,
die für ihre Ziele behilflich sind. Чтобы вы в первую очередь искали для себя информацию, которая важна для ваших целей. Das ist einmal Nummer eins. Это первое. Das bedeutet Bücher, Это означает книги, Internet, интернет, Seminare, семинары, Webinare, was auch immer. вебинары, что бы то ни было, Schulungen, alles. обучение и так далее. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. А сейчас мы подходим к очень важному моменту. Wieso soll mir diese Informationen helfen? Wieso sind Informationen so wichtig für mich? Почему эта информация должна помочь? Почему информация для меня так важна? Allen ist bekannt, wir haben ein Unterbewusstsein und wir haben ein Bewusstsein. Richtig? Всем известно, что у нас есть подсознание и есть сознание, Ja. верно? Das Bewusstsein ist das, was wir jetzt so miteinander sprechen, erleben und in den Kopf hineinkommt. Ja? Сознание – это вот то, что мы видим, о чем мы говорим друг с другом, то, что сейчас вот присутствует An в нашей das, was wir uns голове. jetzt aktiv erinnern oder То was есть auch immer. то, что мы осознаем, то, что мы активно помним и так далее. Das Unterbewusstsein ist unser Datenspeicher. А подсознание – это наш, так сказать, жесткий диск, это наша база хранилища данных. Ob Sie es glauben oder nicht, Да, верите вы этому или нет, von Ihrer Geburt an, но с вашего рождения, heute, morgen und so weiter, сегодня, завтра и так далее, jede Sekunde каждую секунду, Ihres Lebens wird im Unterbewusstsein abgespeichert. каждая секунда вашей жизни сохраняется в вашем подсознании. Was wird abgespeichert? Was glauben Sie denn? А что сохраняется, как вы считаете? Was? Что? Das, was wir hören, То, что мы слышим, das, was wir sehen, то, что мы видим, das, was wir riechen, то, что мы значит, чувствуем, riechen, обоняем, ja, das, was wir fühlen, то, что мы ощущаем und das, was тактильно, wir schmecken. и то, что мы ощущаем на вкус. Wir haben ja nur 5 Sinnesorgane, wir haben ja nicht mehr. У нас всего 5 органов чувств, больше у нас нет. Und all diese Informationen von diesen 5 Sinnesorganen wird in unser Unterbewusstsein abgespeichert, jede Sekunde. И вся вот эта информация всех наших 5 органов чувств сохраняется в нашем подсознании каждую секунду. Wenn jetzt alles abgespeichert ist, wie kann es sein, dass wir was vergessen? Да, но если все сохраняется, как же может такое быть, что мы о чем-то забываем? Obwohl es im Unterbewusstsein da ist. Несмотря на то, что в подсознании это есть. Ganz einfach. Очень просто. Das ist ein Schutzmechanismus. И это защитный механизм. Überlegen Sie sich einmal, Вот представьте себе, wenn in unserem Bewusstsein если бы в нашем сознании jede Sekunde unseres Lebens präsent wäre. Alle Да. Informationen. присутствовала каждая секунда нашей жизни, вся информация, Ja, da wären wir ja verrückt. мы бы сошли с ума. Ja, da wären wir verrückt. Мы просто сошли бы с Das ума. heißt also, aus dem Unterbewusstsein kommen nur die Informationen, die Sie benötigen. То есть из подсознания извлекается только та информация, которая вам нужна. So. Woher weiß denn das Unterbewusstsein, was Sie benötigen, was Sie nicht А benötigen? откуда подсознание знает, что вам нужно, а что вам не нужно? Wir geben unserem Unterbewusstsein den Takt vor, was für uns wichtig ist und was für uns nicht wichtig ist. Потому что мы посылаем нашему подсознанию сигналы, что нам важно, а что нам не важно. Aha. Und wie machen wir das? А как мы это делаем? Indem wir uns mit was beschäftigen. Мы это делаем, чем-то занимаясь. Das heißt also, wenn ich mich immer informiere, То есть, если я ein постоянно Ziel habe, ich will das erreichen, получаю информацию, если у меня есть цель, которой я хочу добиться, ich beschäftige mich mit dem, я этим занимаюсь, dann mache ich gewisse Handlungen тогда я осуществляю определенные действия, und aus diesen Handlungen kommen Resultate и эти действия приводят к результатам, und ich mache immer wieder weiter. и я постоянно продолжаю этим заниматься. Und auf einmal denke ich nach, wie soll ich das machen? И в какой-то момент я задумываюсь, а как мне это Wie сделать? soll ich das machen? Как мне сделать то? Und auf einmal bekomme ich aus dem Unterbewusstsein Gedanken ins Bewusstsein. И таким образом вот эти мысли от сознания посылаются в подсознание. Wir nennen das Ideen. Ich habe eine Idee. Мы это называем идеей. У меня появляется идея. Es ist nichts anderes, als dass Informationen aus meinem Unterbewusstsein geordnet in mein Bewusstsein kommen. А это не что иное, как упорядоченный переход информации из моего подсознания в мое сознание. Das ist mir wichtig, dass Sie das verstehen. Мне важно, чтобы вы это понимали. Es ist vollkommen egal, welche Sprache Sie sprechen. И абсолютно не важно, на каком языке вы Es ist говорите. vollkommen egal, welche Religion Sie haben. Абсолютно не важно, какую вы Wo исповедуете Sie geboren религию, sind, wie alt Sie sind. где вы родились, сколько вам лет.
Es hängt nur davon ab, wie Sie verstehen, wie Sie mit Ihrem Gehirn arbeiten. Все зависит лишь от того, насколько вы понимаете то, как вам работать с вашим мозгом. Wenn das Unterbewusstsein versteht, Если подсознание понимает, dass mir diese Sache wichtig ist, что это для меня важно, also wenn Vipassana für mich wichtig ist und ich ein kleines Büchlein über Vipassana lese einmal im Jahr, dann zeige ich meinem Unterbewusstsein nicht, dass es wichtig für mich ist. то есть если я считаю, что Вивасан для меня важен, а сам в течение года прочел одну лишь маленькую книжечку про Вивасан, то тем самым я не подаю сигнал своему подсознанию, что Вивасан для меня важен. Das habe ich schon wieder vergessen. Das Buch, die erste Seite durchgelesen, habe ich schon wieder vergessen. Да, я опять его и забыл, то есть книжечку прочитал, там первую страницу, и сразу забыл, Also о ich чем muss там. wirklich vom Herzen her mit voller Motivation mir die Informationen aneignen. То есть я действительно от всего сердца с полной мотивацией должен приобретать и усваивать эту информацию Und diese Information in Taten umsetzen. и реализовывать эту информацию, воплощать ее в дела. Dann bekomme ich immer mehr Informationen, was Vipassana betrifft, in Ihr Unterbewusstsein. И тогда вы будете получать все больше информации касательно Вивасана и перемещать ее в свое Und Sie подсознание. werden die richtigen Schritte tun. И вы будете предпринимать верные шаги. Beispiel, damit Sie es noch besser verstehen. Пример для того, чтобы это было еще понятнее. Was glauben Sie, wer fährt sicherer? Как вы считаете, кто безопаснее водит машину? Ein Mensch, der gestern den Führerschein bekommen hat, Человек, вчера получивший права, oder ein Mensch, der schon über 10 Jahre mit dem Auto fährt? или же человек, который уже больше 10 лет за рулем? Blöde Frage Ну, natürlich. Ne? дурацкий вопрос, да? Ja? Aber warum ist das so? Но почему это так? Weil der 10 Jahre hat, Потому что тот, у которого стаж 10 лет, so viel Information in seinem Unterbewusstsein schon gespeichert в hat, его подсознании уже накоплено такое количество информации, dass er intuitiv richtige Entscheidungen am Steuer macht. что он интуитивно принимает верные решения за рулем. Das ist genauso mit, wenn Sie Leader sind. То же самое, когда вы лидеры. Sie werden intuitiv richtig handeln, Вы будете на интуитивном уровне верно Sie werden действовать. intuitiv richtige Schritte gehen. Вы будете интуитивно предпринимать верные шаги. Das müssen Sie sich, dieses Selbstvertrauen müssen Sie haben, Да, und das то müssen есть Sie glauben. вот эта уверенность в себе должна у вас быть. Вот в это вы должны верить. Es klingt ein bisschen suffisant, ja, Ну, was ich это hier geschrieben habe. все, конечно, звучит как некая софистика, да, то, что я сейчас написал. Ich sage immer, es gibt keine dummen Menschen. Но я всегда говорю, что глупых людей нет. Es gibt Menschen, die gelernt haben oder die Erfahrung gemacht haben, wie sie mit dem Gehirn umgehen können oder müssen oder sollen. Есть люди, которые учились этому, или у которых есть опыт в том, как им нужно или следует обращаться со своим мозгом. Und es gibt Menschen, die diese Erfahrung noch nicht gemacht haben. А есть такие люди, у которых этого опыта еще нет. Jeder entscheidet selber, zu welcher Art von Menschen er gehört. И каждый сам решает, в какую категорию людей он войдет. Ein Beispiel noch dazu. Еще один пример на эту тему. Wie kann es sein, Как такое возможно? ich merke das immer bei Vipassana, deswegen mache ich von Vipassana hier die Beispiele. Да, а я все время это замечаю в Вивасане, да, примеры они из жизни Вивасан. Wie kann es sein, dass Leute erfolgreich werden, Как может такое быть, что люди добиваются успеха, große Strukturen aufbauen, выстраивают большие структуры, ja, und wirklich die richtigen Schritte getan haben? Wir wissen schon, warum sie die richtigen Schritte getan haben. и действительно они предприняли верные шаги. Мы знаем, почему они сделали эти верные шаги. Und auf einmal gehen sie wieder nach unten, И вдруг у них начинается снижение. fangen ihre Umsätze zu sinken. Их обороты начинают снижаться. Wie kann das sein? Как такое может быть? Wenn ich erfolgreich denke, erfolgreich aufgebaut habe, wie kann es sein, dass ich wieder nach unten gehe? Если я мыслю как успешный человек, если я успешно строил структуру, почему обороты начинают падать? Andere parallel bauen die Struktur weiter auf. А другие параллельно продолжают строить структуру. Ist das die Krise? Дело в кризисе? Nein, nein. Нет, дамы и господа. Schauen Sie, jeder Mensch hat eine Grenze. Вот смотрите, у каждого человека есть предел. Man nennt das im Volksmund nennt man Geld ist nicht alles. Да, ну, в народе это называется, что деньги это еще не все. Ja? Der eine sagt, wenn ich 1000 Franken im Monat verdiene, ist für mich das genug.
Один говорит, если я зарабатываю 1000 франков в месяц, мне этого Der достаточно. andere sagt, ich brauche 20.000. А другой говорит, мне нужно 20 Der тысяч. andere sagt, ich brauche nur 500. А третий говорит, а мне всего 500 нужно. Wenn Sie diese Grenze erreicht haben, И когда вы достигли этого die предела, finanzielle Grenze, ja, финансового предела, dann zeigt sich, вот тогда и проявляется, ob der Mensch wirkliche Motivation hat, weiter zu tun. есть ли у человека реальная мотивация продолжать действовать. Viele Menschen sagen sich, oder einige sagen sich, 5.000 ist doch reichlich, Некоторые говорят, 5000 это вполне прилично. das sind andere Dinge für mich wichtig im Leben. Да, для меня важны в жизни другие вещи. Ja, okay, Ну, ist seine Entscheidung. Хорошо, это его решение. Was sagt er seinem Unterbewusstsein? И что он тем самым говорит своему подсознанию? Sofort. Сразу же. Alles, was mit Vipassana zu tun hat, ist für mich nicht mehr so wichtig, andere Dinge sind wichtiger. Все, что связано с вивасаном, для меня больше не так важно. Важны другие вещи. Und was bedeutet das weiter? А что это означает в дальнейшем развитии? Dass er auf einmal nicht mehr das sieht, was er sehen sollte. Что он вдруг перестает видеть то, что ему следует видеть. Dass er auf einmal nicht mehr die richtigen Entscheidungen trifft. Что он вдруг перестает принимать верные решения. Und warum? А почему? Naja, weil er aus dem Unterbewusstsein keine richtigen Antworten mehr kriegt, ist ja nicht mehr wichtig, keine Ну, Fakten mehr. Потому что подсознание перестает давать ему верные ответы. Это ведь уже не важно, и никто и не спрашивает. Das gilt nicht nur für Vipassana. И это относится не только к вивасану. Für jede Art von Business oder Ziele, die Sie erreichen wollen, gilt das. Да, это относится к любому виду бизнеса и к любым целям, которых вы хотите Gut. добиться. Ich Хорошо. möchte Ihnen jetzt noch zum Abschluss А сейчас я хотел бы вам еще в завершение, möchte ich Ihnen ein paar Ratschläge geben. я хотел бы дать вам несколько советов. Es sind immer dieselben Beschwerden und was auch immer passiert, es sind immer dieselben Ausreden oder Beschwerden. Ja? Что бы ни происходило, жалобы и отговорки всегда одни и те же. Nehmen wir mal an, eine Struktur so bis 10%, ja, von 0 bis 10%, kleine Struktur. Возьмем маленькую структуру от 0 до 10%. Ja? Ich habe nur Kunden in meiner Struktur. В моей структуре одни лишь клиенты. Ja? Das heißt, es ist die Ausrede, warum irgendetwas nicht funktioniert oder warum die Struktur nicht wächst. То есть это отговорка, почему что-то не получается, почему структура не растет. Wenn ich sage, ich habe nur Kunden in meiner Struktur, heißt das, ich will sagen, ich habe keine Leader in meiner Struktur. А когда я говорю, что в моей структуре одни клиенты, тем самым я хочу сказать, в моей структуре нет лидеров. Правильно? So, erste Frage. Первый вопрос. Der das tätigt, Да, то есть der diese Aussage tätigt. человек, который высказывается подобным образом. Sind Sie selbst ein Leader? А вы сами-то лидер? Da fängt sie an. Вот с этого и начинается. Ja? Wenn man 20 Leute in der Struktur hat oder 100 Leute in der Struktur hat, Если у человека в структуре 20 человек или 100 человек, dann darf man nicht 20 Leader erwarten. то нельзя ожидать, что там будет 20 лидеров. Okay? Das heißt also kein System. Соответственно, это означает отсутствие системы. Also denken wir darüber nach, wie bekommen wir mehr Leute in die Struktur? Wie? То есть давайте подумаем о том, как нам привлечь больше людей в структуру. Wie? Как? Wie? Как? Ja, ganz einfach. Business-System, erster Schritt. Да очень просто. Бизнес-система, первый этап. Mehrere Kontakte, Больше контактов, Liste 100 Bekannten und Verwandten, список 100 знакомых и Einladen zu родственников, Vivaparte, zu Vivasan Club. приглашение на Вивапарти, на клуб Вивасан. So, das ist Ihre Chance. Was anderes haben Sie nicht. Вот это ваш шанс, ничего Und die другого у вас нет. Liste der 1000 Neins. И список 1000 нет. Wenn Sie 20 Neins gesammelt haben in 10 Jahren, dann dürfen Sie sich nicht wundern. Если вы собрали 20 нет за 10 лет, чему вам удивляться? Ja? Je mehr Nein, je mehr Kontakte. Чем больше вы получили ответов нет, тем больше контактов было. Meine Strukturmitglieder sind nicht aktiv. Члены моей структуры не проявляют активность. Ja, das höre ich des Öfteren. Я постоянно, очень часто это Ganz слышу. komisch. Очень странно. Warum glauben Sie eigentlich, dass ein Vivasan-Klient, die meisten sind die Klienten, ja, Почему, собственно, вы считаете, что клиент Vivasan, а большинство это клиенты, soll jedes Monat wie ein Roboter einkaufen? Warum glauben почему Sie? вы считаете, что он, как робот, каждый месяц должен покупать что-то? С чего вы это взяли?
Gerade vor kurzem habe ich eine Diskussion gehabt, Да, совсем недавно у меня вот был разговор. die hat wirklich ganz gut angefangen, mit viel Motivation. Да, человек начинал действительно очень хорошо, с большой мотивацией. Also, ja, jetzt habe ich 20 Leute registriert, И потом она сказала, да, вот я зарегистрировала 20 человек, ja, und im nächsten Monat machen die keinen Umsatz. и вот следующий месяц они не делают оборот. Ja, warum sollen sie es denn tun? А почему, собственно, они должны его делать? Sie gehen ja auch nicht jedes, außer sie kaufen vielleicht jeden Tag Brot ein, okay. Да? Ну, может быть, они каждый день покупают хлеб, да? Aber sie kaufen sich nicht jeden Tag Schuhe ein. Но они же не покупают себе каждый день обувь. Правильно? Das heißt also, die Leute können nicht jedes Monat einkaufen bei uns. Warum auch? То есть люди не могут каждый месяц у нас покупать продукцию, а, собственно, с чего они Daher должны? braucht man eine große Struktur. Вот поэтому и нужна большая Und структура. das kann man nur mit einem Business-System, А этого можно добиться только с Viva бизнес-системой, Party, Viva San Club через Viva Party, через клуб Vivasan und Marketingplan für Klienten. Bitte. I- Ich hoffe, Sie wissen, was ich damit meine. и при помощи плана маркетинга для клиентов. Я надеюсь, вы знаете, Es что я werden zu имею в wenig виду. Berater registriert. Das Gleiche. Регистрируется слишком мало Die консультантов. erste Frage, Все то же самое. wie viel haben Sie registriert? Первый вопрос. А вы сколько зарегистрировали? Die meisten glauben immer, wenn sie 3, 4 Leute registriert haben, dann ist es okay. Потому что большинство считают, что зарегистрировав 3-4 человек, все уже в порядке. Sie müssen immer registrieren. Вы должны постоянно регистрировать. Egal, ob Sie anfangen Неважно, только ли вы начинаете, oder ob Sie Top-Leader sind. или вы уже топ-лидер. Ja? Sie müssen immer registrieren. Вам нужно все время постоянно регистрировать. Ich tue auch immer neue Länder aufbauen. Я тоже ведь постоянно открываю новые страны. Funktioniert nicht jedes Jahr, aber ich No. bemühe mich immer wieder, neue Länder Не aufzubauen. каждый год это получается, но я стараюсь постоянно открывать филиалы в новых странах. So, das heißt also, registrieren, neue Länder То есть registrieren. Ja, это tu означает ich. в определенной степени регистрацию. Я регистрирую новые страны. Naja, aber das klingt so schön. Ja, Ну, das это klingt so звучит schön. так, конечно, хорошо, да? Aber dort ist Прекрасно. kein Mensch noch. Dort ist noch kein Mensch bei Vivasan. Да, но там же ни одного человека еще нет в Вивасане. Also, das klingt so gut. То есть Aber- это только звучит так Also, красиво. egal wie lange Sie im Geschäft sind, jeden Tag registrieren, anders läuft das nicht. То есть неважно, как долго вы в нашем бизнесе, регистрируйте каждый день, по-другому не получится. Nächstes. Ich arbeite 3 Monate und verdiene nichts. Следующее. Я работаю 3 месяца и ничего не зарабатываю. Super. Прекрасно. Also, was haben Sie die 3 Monate gemacht? И что вы делали эти 3 месяца? Wie viele Leute haben Sie registriert? Сколько человек вы зарегистрировали? Haben Sie in einem System gearbeitet? Работали ли вы по системе? Ja, und so weiter und so И fort. так далее, и тому подобное. Ja, wenn ich eine Struktur von 10 Leuten habe, dann kann ich nichts verdienen. Ну, если у меня структура из 10 человек, то я и не смогу ничего Ja, ein bisschen заработать. Volumenrabatte im Produkt, okay. Ну, немножечко объемной скидки, немножечко продукции, хорошо. Sondern verdienen tun Sie, wenn Sie regelmäßig ein System implantieren und nach einem System arbeiten. Dann No. fangen Sie zu verdienen. А зарабатывать вы начинаете тогда, когда вы на регулярной основе внедряете систему и по этой системе работаете. Вот тогда вы зарабатываете. Wenn Sie ehrlich sind, ja. Если вы будете честны. Viele Leute haben Probleme und sagen diese Aussagen. Да, у многих проблемы, и они высказываются в подобном ключе. Ich würde es anders sagen. Я сказал бы по-другому. Wenn Sie regelmäßig Business-Schulungen hätten, Если бы у вас регулярно проходили обучение по бизнесу, wenn Sie eine funktionierende Viva Party haben und Viva San Club haben, если бы у вас работала система Viva Party и клубов Vivasan, und wenn nur 5% Ihrer Struktur nach der Liste 100 Bekannten arbeiten würden, и если бы хотя бы 5% вашей структуры работало по списку 100 знакомых, dann werden Sie diese Probleme nicht haben. то этих проблем у вас бы не было. Das ist die Wahrheit. И это правда. So. Das müssen Sie schauen, dass Sie das hineinbekommen. So was ich heute erklärt habe. И вам нужно постараться вот с этим разобраться таким образом, как я вам сегодня объяснял. Der größte Teil meines Einkommens sind nur Produkte. Большая часть моего дохода – это продукция. So, das sagen die Leute, die anfangen, okay? Это говорят люди, которые начинают только. Wer macht diese Aussage wirklich? А кто действительно об этом говорит? Das sind die Leute, die glauben, wenn sie 3, 4 Leute registrieren, dass dann automatisch immer jedes Monat Geld bekommen. И это те люди, которые считают, что если они зарегистрировали 3-4 человек, то они автоматически будут каждый месяц получать деньги. Ja,
Das sind die Träumer. Да? Это мечтатели. Und es gibt leider Konkurrenten, die diesen Traum auch noch fälschlicherweise bewerben. И, к сожалению, есть такие конкуренты, которые обещают, да, лживо обещают реализацию вот Es подобной ist nicht мечты. real und Sie wissen es. Да, это нереально, и вы это Das heißt also, знаете. bis 10% То есть до 10%, ist natürlich der größte Einkommen in Produkten. конечно, большая часть дохода в виде продукции. Ja, das ist doch wunderbar. Но это же и прекрасно. Ja, weil der 10%, der weiß noch gar nicht, ob er Leader werden möchte oder nicht. Потому что, будучи на 10%, человек еще Aber совершенно egal, не знает, хочет он стать лидером или нет. Sie kommen um eines nicht herum. Но это не важно. Одного избежать вам не Wenn Sie die удастся. Produkte nicht kennen, dann werden Sie in unserem Geschäft auch nicht erfolgreich sein. Если вы не знаете продукцию, то вы и не сможете добиться успеха в нашем So, бизнесе. bis 10% ist der größte Anteil im Produkt. Das То есть stimmt, ja. До 10% большая часть в виде продукции. Ja, это aber ein это Mensch, верно. der wirklich nach dem Business-System wie Vasan arbeitet, Но человек, который реально работает по бизнес-системе Vivasan, der eingeschult wird, gut eingeschult wird который получает обучение, проходит хорошее, грамотное обучение, und der so arbeitet, wie ich es Ihnen jetzt gesagt habe, die letzten Monate erklärt habe, и который работает так, как я вам рассказывал, как я вам объяснял последние месяцы, der ist nur die ersten 2 Monate in die 10%. он на 10% только первые 2 месяца. Und dann fangen an, Geld zu verdienen. А потом он начинает зарабатывать деньги. So, letzter Punkt. Итак, последний пункт. Meine Strukturmitglieder kommen nicht zum Vivasan Club oder zur Viva Party. Члены моей структуры не приходят на клуб Vivasan или на Viva-Party. No, И что? das ist ein Element der großen Zahl. Да, Ein Element der großen это Zahl. элемент большого числа. Ja? Schauen Sie, die erste Frage ist, machen Sie einen guten Club? Machen Sie eine gute Viva Party? А вот смотрите, первый вопрос такой. А вы проводите хороший клуб? А вы проводите хорошую Viva-Party? Machen Sie eine gute Promotion dafür? А вы грамотно, хорошо их Und продвигаете, mit wie vielen Leuten sprechen Sie, рекламируете? wie viele Leute haben Sie eingeladen? И с каким количеством людей вы поговорили? Сколько человек вы Schauen Sie auf Ihre пригласили? Liste der 1001. Посмотрите, по списку 1000 нет. Und wenn Sie dann wirklich antworten, dann wird sich auch diese Frage beantworten. И если вы дадите на это реальный ответ, то, соответственно, и с этим вопросом все станет понятно. Ein paar Probleme, 12,5% bis 21%. Несколько проблем структур уровня от 12,5 до 21%. Meine Struktur wächst nicht weiter. Моя структура не продолжает Ja. расти. Oder man hört es auch, mir sind die Bekannten und Verwandten ausgegangen. Или также слышно часто вот такое заявление. У меня закончились знакомые и родственники. Habe ich auch schon öfters gehört. Да, я слышал это много раз. Meine Damen und Herren, ja okay. Ну, дамы и господа, все хорошо. Alles hängt immer wieder nur vom Alpha-Leader ab. Sind Sie Alpha-Leader, ja oder nein? Все и всегда зависит только от альфа-лидера. Вы лидер типа альфа, да или нет? Haben Sie ein System in Ihrer Struktur, ja oder nein? Есть у вас система в вашей структуре, да или нет? Und wenn Sie mit der Liste 100 Bekannten und Verwandten strategisch richtig arbeiten, so wie ich es Ihnen erklärt habe, И если вы стратегически правильно работаете со списком 100 знакомых и родственников, как я вам объяснял, dann werden Sie auch nicht vor diesem Problem stehen. тогда вы и не будете сталкиваться с этой проблемой. Viele Leute stehen vor diesem Problem, Многие сталкиваются с этой проблемой, weil sie produktorientiert sind. потому что они ориентированы на продукцию. Die Struktur oder mehrere Leute wissen sehr gut, wie die Produkte funktionieren. Да, а структура или многие люди в структуре прекрасно знают, как работает продукция, Aber sie wissen nicht, wie das Business funktioniert. но они не знают, как работает бизнес. So. Man kann die Menschen nicht überreden, man kann die Menschen nicht zu etwas zwingen. Людей нельзя уговорить, людей нельзя к чему-то вынудить. Das Einzige, was ich nur sagen kann, ist, Единственное, что я могу сказать, wenn Sie dieses Problem haben, если у вас есть эта dann проблема, können Sie es so lösen. то решить ее вы можете таким образом. Das können Sie mir glauben. Можете мне поверить. 20 Jahre Erfahrung. 20 лет опыт. Meine Lager funktionieren nicht so, wie ich es mir vorstelle. Мои склады работают не так, как мне хотелось бы. Ach, mit den Lager, da gibt es immer die größten Probleme. Да, склады. С ними всегда самые большие проблемы. Warum? Почему? Weil die Leute keine Information haben. Да потому что у людей нет информации.
Denn was machen die meisten Leader, die ein Lager irgendwo in irgendeiner Stadt in Russland oder wo auch immer aufbauen? Was machen Потому die? что делает большинство лидеров, открывая склад где-то в каком-то городе в России или где-то еще, Ja, что они делают? irgendwen, einen Bekannten oder Verwandten von Vivasan zu begeistern, ist eine Sache. Да, воодушевить кого-то из своих знакомых или родственников Вивасаном, это одно. Ja? Ihm zu sagen, wie gut die Produkte sind. Okay, super. Рассказать ему, какая хорошая продукция, замечательно. Tagelang wird nur über Produkte gesprochen. Да, целыми днями идет разговор только о продукции. Aber wie man dieses Business dort aufbaut, Но как выстраивать там этот бизнес, über das wird nicht gesprochen. об этом никто не говорит. Da höre ich dann immer diese Sachen. И потом я постоянно слышу вот такие вещи. Da sitzt der Lagerleiter in der Küche oder in seinem kleinen Office, hat wenig Umsatz oder fast keinen Umsatz und fängt zum Jammern. Да, что вот сидит этот руководитель склада у себя на кухне или в каком-то своем маленьком офисе, у него очень маленький оборот или вообще нет оборота, и вот он начинает жаловаться. So, fang an. Der Leader, der macht keine Umsätze, der Leader, der bringt mal keine Menschen und so weiter. und Он so fort. говорит, а вот лидер не делает обороты, вот лидер не приводит мне людей и так далее и тому подобное. Ja, hören wir immer, jeden Tag. Да, постоянно это слышно, Und каждый was день. macht dieser arme Lagerleiter? Weil irgendwie muss er ja leben. А что же делает этот бедный несчастный руководитель склада? Ну как-то же ему нужно жить. Ja, also jetzt kommen doch irgendwelche Leute aus anderen Strukturen, die werden umregistriert То есть oder die Umsätze kommen nicht dorthin, wo sie hinkommen sollen. Das sind dann die Probleme. каким-то образом приходят люди из других структур, которые перерегистрируются, или же обороты попадают не туда, куда они должны попадать. Wir Вот kennen die эти все, Probleme. да, проблемы эти все нам Die знакомы. Lösung ist ganz hier. А решение, вот оно. Der Lagerleiter muss nach diesem System wie Vasana arbeiten. Das heißt, Руководитель. er muss selber durch Ah. dieses System einmal gehen. Руководитель склада должен работать по бизнес-системе Vivasan, то есть он сам должен пройти через эту Also er систему. muss das Glück haben, То есть ему должно dass der повезти, Leader zu ihm kommt чтобы лидер пришел к нему und mit ihm durch das Business-System wie Vasana gemeinsam aufbaut. и вместе с ним изучил бизнес-систему Vivasan. Dann hat er eine Chance zu überleben. Вот тогда у него есть шанс на выживание. Wenn man ihm nur Produkte hinschickt, dann wird das nicht funktionieren. А если только отправлять ему продукцию, то ничего не получится. So, das ist einmal so, ich muss alles selber machen. Итак, мне приходится все делать самостоятельно. Wie Vasan Club, wie Vasan Partyveranstaltungen und so weiter und so fort. Мероприятия клуба Vivasan, Viva Party и так далее. Keiner will was tun. Никто ничего не хочет делать. Einer der typischen Ausreden. Одна из типичных отговорок. Erstens einmal, wie oft machen Sie wie Vasan Club Veranstaltungen wirklich selber im Jahr? Во-первых, а как часто вы реально сами проводите мероприятия клуба Vivasan в год? Сколько раз? Wissen Sie, Menschen sind verschieden. Wir haben gesagt, Menschen haben verschiedene Charaktere. Das Oh. wissen wir ja. Вы знаете, люди все разные. И мы говорили о том, что у людей разные характеры. Это нам известно. Das wissen wir ja. Это нам Das понятно. heißt also, das Einzige, was mir überbleibt, mir bleibt nur eines übrig. То есть мне тогда остается лишь одно. Den Menschen zu zeigen, wie es funktioniert. Показать, продемонстрировать людям, как это работает. Das funktioniert aber nicht so, sagen, du, mach jetzt wie Vasan Club. Да? А работает это не так, что я говорю. Вот ты проведешь клуб Oder Vivasan, du, mach jetzt wie Party. а вот ты проведи Viva Party. Die Menschen machen nur dann das, was sie tun, Да? Люди только тогда будут делать то, что делаете вы, wenn es für die Menschen gewinnbringend ist. если людям это будет выгодно. Wann ist für sie was gewinnbringend? А когда для вас что-то становится Wenn sie выгодным? eine große Struktur haben. Если у вас большая структура. Wann ist eine Struktur von ihnen groß? А когда ваша структура велика? Wenn sie Reputation haben. Если у вас есть репутация. Wenn sie keine Reputation haben, werden sie nie eine große Struktur haben. Если репутации у вас нет, большой структуры у вас никогда не Und nur будет. wenn sie dorthin kommen, und die Reputation bekommen sie nur dann, wenn sie den Menschen was zeigen. Да, и репутация появится у вас только тогда, когда вы будете людям что-то показывать. Also sie müssen an der Front sein, jeden Tag. То есть вы должны быть примером, вы должны быть на передовой каждый день. Wer unser Business sieht als Registrieren von ein paar Leuten und dann sich zurücklehnen in einen Sessel, der wird Enttäuschungen erleben. А тот, кто рассматривает наш бизнес как возможность зарегистрировать несколько человек, а потом усесться на диван и зарабатывать деньги, тому придется столкнуться с разочарованиями. Ja? Das heißt also, meine Damen und Herren, es ist ganz wichtig,
dass das Business-System hier im Kopf ist, dass es duplizieren und dass Sie immer ein Vorbild sind. То есть, Dass Sie immer an vorderster Front sind. дамы и господа, очень важно, чтобы бизнес-система была в голове, чтобы она постоянно дуплицировалась, и чтобы вы сами всегда были примером, чтобы вы сами всегда были на передовой. Die Leute sehen sofort, aha, schau, wie es dem geht's doch gut, der verdient doch gut. Поскольку люди всегда смотрят как: о, посмотри-ка на него, а у него все дела-то идут хорошо, а он неплохо зарабатывает. Ja, okay, mach dieselben Schritte. und Ну, dann wirst хорошо, так делай то же самое, и ты тоже будешь. du. Was muss ich tun? А что я должен сделать? Dieses System Vivasan. Вот, бизнес-система Vivasan. Mit dem möchte ich abschließen. На этом я хотел бы завершить. Ich möchte Ihnen danken für die Aufmerksamkeit. Я хочу вас поблагодарить за Ich внимание. hoffe, dass ich jedem etwas mitgegeben habe. И я надеюсь, что вы все что-то из этого вынесли. Das ist ganz, zum Abschluss nur die einzige Bemerkung noch. И в завершение хотел сказать одну лишь еще вещь. Wenn Sie es geschafft haben, eine 21% Struktur aufzubauen, Если вам удалось выстроить одну структуру 21%, dann schaffen Sie auch eine zweite, eine dritte, eine vierte, eine fünfte, so viel Sie wollen. то у вас получится создать и вторую, третью, четвертую, пятую, и сколько вы хотите. Wenn es einmal funktioniert, warum soll es ein zweites oder ein drittes Mal nicht funktionieren? Wenn es einmal nach einem System funktioniert. Если сработало это один раз, то почему оно не должно сработать второй раз, третий раз и так далее, если это было сделано по системе? Danke. Спасибо.